abatura barukwetomba habwo buhereza vyombyaro byabo n'abakitaganya Chimbugu Kinyamunungu byone birukushanga umugombora yakabwoyo mu district ya Kikube. Abana bagira ngo babona bwine emyaka mingi hawo butatinda kishara cyakabato bato ekirukugite byaro byabone imihanda mibi. Abana bitu bariyo mukokwe omuhanda gunu yabatine mukuru we wo kumutama beganga muheke tayinaho kuraba ebintu bitukiriza amani irwariro kabwoya kitwinaho kuraba abantu kari kugwara aburaho kwiho mubazi tukugenda gaha musindi tujya kurima umuntu mukaza hekera umwana ayine kibaki yango ha muto bundi nemere nogwa mu mayizi emere negenda no taha abana ni bararenjara bojo ito abakulima nseri ya mayizi tukubona abona. NRM is a good party konka abebembezi bayitu tibakumanya kike kibakukora nkanyowe omuntu akurumirirwa NRM no kulinda omutindo gwa NRM hano omukitweka kyange register ya LC akusikira omuhendo gwa abantu abalumu bali mu 10 plus hati kusanga abantu mali abona barugire mu NRM bagenze mu kitebe kindi nyonja kuba ni nsasa muno. George Nkuno chairman nagira ngo bakayikana hako yerunda na msente ngo bundi government kabongeraho nabyo bikarema basuruza sente miliyoni nkayina twayita kansala waitu no speaker twakororukura twamugambira tusoriza ka sente tubayiri twetaga kuro rugudo akatuhakana akagamba urugudo runo rukusora korwa miliyoni 35 nyinyi mwine miliyoni 4 mukuba ni mukorake cyangwa gurenda kuzaruzire kisaru zarumana zagenda abataka bango kumbuza uwo aragamba ngo turoza gukora urugudo tuyeke tinena kabato bato kandi mutwa kuzagenza nanyo narengo kubuza bari bakamabanye nababuza nagamba kansugombo biribita ngo aruguro twenda kuja kurukora aba bacwire mu kwetara mu bwe barakugira ngo abantu babo baferire mu mizge chareci saro cyo mpo kibonaboneza abantu obwire bwinji munonga nyuwa hanu ya nkayikaho mu mwaka gwa 9 nabaza kuteza amati ndi mu myaka iri kugendera 20 nandi kuza muri murashatu baitu nikwe twikara. Francis Mukotori chairman we gombora ya Kabwoya nagira ngo ahantu bija kukakora mu kwezo kurukwija kwaroketinga he miliyoni 24 zikora urugudobo kandi government yakusindika sente ezo yakererwa mu kusindika baitu hati kusima ruhanga musente zikusemera ko urugudobo ziri ha county amakuraga gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.